Omu district y'Ibanda abasiramu nabo bayetaba mu kuja gushikiro cha Eid el-Fitr kandi okushaba kwakorerwa mu muzigito mukuru gw'Ibanda ogwa Rugarama. Allahu Akbar. Sheikh Yusuf Karure or district kadha wa district y'Ibanda nuwe ayibembera mu kushaba. Tushimire kuba itwena tukolera hamwe tuliyo muntu omwe tutekereza ngo mujtami'ina ala qalbin wahid itwena twegitire hamutima gumwe. Sheikh Karure yashaba abasiramu kwatanisa no kwihara kwebaganisa mu ebintu kizire okushasho siramu no kubuhenga no kuletera ebizibu abasiramu kwetematemamu bashangaba bali hachabo abatuba kuikirizangana naba ebyo bakufanya ebintu busha ebice ebyo bakubaza kushitama buli omanga ikirizangana na mugenzi we konko kashanga abantu bali mu gurupu n'abasiramu konka gurupu zirengero muri 30 obunagambe iki reka kwekwata ku sente zitizo Mungu yazikuwadde. Omu district ya Rukunjiri abasiramu bayihanangiriza ubwo butosho kutina Ruhanga nko kubabire nubatwaza mu kisibo. أول فتزايات ميادات وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أكاد نعمة رجونا وكاد نعمة وكان يبقى يجيو ومن أصحاب يستغفرون بصر عيشة إلى كيبي بيتن باتن زمتمر هذا بساسي حتى وقت سيبي مكاجة تسارة ungatu gumiza kutwimuka tushamuka marhanga ayikirize isibo shibye. Hone nabwo bazira abasiramu bashabokuriza abana babo mu dini y'obusiramu abo kuba abana bamukureba irizo bana kandi nyensa nibo bantu bakuru abakuza gukora family. So umwana waba otamuteka tekire akiri muto mazima naza kuteganisa ningashi naza kuteganisa ihanga yaba yakusire obumwe obutuyine nk'abantu butakarugwa kandi enkwatanisa y'omuzigiti ningo obusiramu na government program zona za government tugume turi ekintu kimwe. Iyo program ya UPDM bagize munonga barebe ngo negero kwe kopiya okubaganyirwamo n'izindi za sakozi n'izindi n'emyoga na yusi n'ibintu by'abacara bino mabekinge sho ngo bazamu rero nabo bagoba kugira government program okuziza okusara okwahendera bamwe abasiramu barokutunga ebyo kurya ebiro mu mucere n'ebindi. Gasha kwa Timothy Mushabe hamwe na Dano Basibye.